mweri uyu ndiraugite ndirenda kuhuruka, ndiraugite ndikwenda haro, ndiraugite ndirarwa na mundu. No ici ni ciarega mitheko. Hena mutumia uretwo Purity warutaga wira Saudi Arabia. Mutumia ucio arutite wira miaka 3, agatumira mbeca icio mundu uretwo Regina aganiwe agatiwe. Regina ucio winaga rwimbo Regina 390,000 mundu aragutumira akigura mugunda gwaku. Wahingire kambuni ya mugunda na ukimubroko. Thikũ ici mwiraga we untouchable. Regina nima we untouchable tondu ukiri gwa tutamu na ngaruya na aria angi, lakini ulipe mtu jasho yake. Ngai uyu muhunjagia ni uriku? Kwa nini kila siku mnaibisha Mungu? Tondu munjiraga naigiria wasanii wa gospel. Why this mpendwa? Why this? Angalia watu wako no aishi kuiba. Mutumia wa Saudi Arabia uraira niki? Murathi na makari manene guku mugithiaga na nene ya bururi, na sasa hiyo umeibia mtu na una smile mbele ya watu. Mugashi nyinyi mtashomeka kuliko hata maraya nyinyi. Mukahia ginya thunu. Ebu lipa pesa wenyewe na umuthi thaa ithatu ndera mutumia ucio umuthi. I don't even like hosting those cases in my place, in my platform. Umuthi thaa ithatu tusemanie. Tukutane. Regina, lipa pesa ya huyo mama. Ni alira muno na taigua uru muno. Lipa pesa ya huyo mama.